qualidade. Olá, Mão Luiz de Calai. Dia. Ok. Cleo la areia, será ambiente foi ensaio né? Lelio antes nem né? Antes né? Ser criativo, apoio e 2019 será essa né? 2019 2020 já vi. Ok. E a João Soares ne tempo. Sim, é João Soares ne tempo. E a comissão o Juca tá no momento não vai decidir lá. Decidir lá lá. Bem-vindo, filho, fale mais e a Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste e a podcast né? Tu te dar ali tuan depois de halo ter missão né? Agora dá minha nebe pela halo introdução itu para conhecer essa série que eu conheço. Mas antes né? Clear lá conte agora moço falei. Iya, Kak. Primeiro obrigado tambah bele convidar a mãe. Wah noin tambah clear lostena nunca mais ali marti hene uluk se de judir antes né. Depois de judir agora house serviço Instituto São João de Brito tinang toluana agora tu tambah tinang hat. Ia naba uluk tam fungfung durante tinang ruan hau hanesan docente. Ya, hawa nuring computador básico nomos media no tecnologia itu naba. No depois tinang de ikos ne hau fokus liu bahia administração nomos amitamos hamos tama equipa da ya divisão pesquisanya di instituto naba. Okay. Diak, on lorong kita tu koleto kono buat tidak dia educador. Dia antes sang anehnya. Tama ya exibir ada somos docente dia né? Então partilha tua experiência itu liga ho Mão Luiz ini experiência nessa educador ya tempo, também dia tempo digital, tempo moderno, asoro estudante sira usi fating no contexto Timor né, mas usi município seselo. Nembe antes saya sana educador ke ou depois tamanho a exibir né, mas simu kenari dan essa docente depois e experiência todo hanoring ema né toda gitu Toda nós. Mas eu ensino itu ini experiência pessoal sana sang educador ida. Experiência pessoal hau nem hau kontrol lehan sama ka bele tamat ya to bele hanurin tia. Okay. Primeiro né hau si uluk ngara hau si secundária depois da com universidade escola ela. Hau sempre koko atu hansa ajuda colega selo que não é maka fraculi hau. Iya matéria rumalilu baba ini matematika. Até yang matematika fui gitu né? Fui mas sa hat compreender itu né. Mas hau bele sa simplifica batira ne maka dalam rumah profesor sekono bahas sekolah profesor selo kandoring hanesan basira sains susah itu habis simplifica halo sira compreender la lais hau sira naba wahira seia secundária depois de universidade musanesa hau ne primo na ruhana vamos hau makhanore dalam rumah kono tejame hau ne tia no usaha nore depois hau sudah bakat hanoring ne iya ona momento bele dihan bele dihan naba ya tempo naba ami sanuze atang rumah itu musuluk fuami kenar per hanoring matoka hute naba ne talu misanhos sim halo misanhos Então, colega ser bele. 2008 tua mana. Okay. Depois di tempo de hulu langsung hingga hau mai de judia. Okay. Hingga mai de judia lo simu kenari do siamu João Soares naba yang husu dia tu ajuda hanoring iha DTC naba Digital Training Center. E 2020 a husu dia naba. Okay. Naba foi treinamento com naba computador básico sira, pa masih lebih mak kursi naba. Então ida nabane halo hanesa haunini fuang ne hanesa tambah hawe sentimento da que gosta ajuda ema agora seita ajuda ema halo buat dia tu vese quando ita educa fale ema paranya tu hatene batruma ida nebe mak ajuda rasiknya am fale ikus mai senti dane valor leo então ida naba mak começa naba mono naba entah hau ya tinamida ya DTC de Juda Training Center dorang computador naba depois de Covid takatia DTC parado total. Lá ia bene, ia oportunidade o Instituto São João de Brito, ia casai. Sira lo que vaga. Então momento na lahna tu aplicar, né honestamente. Ya, emenda na be maka pusa lo sal para tu aplicar né maka Lizeti, Lizeti. Ya alumni Instituto São João de Brito, depois ne Bruder Nicomos suporta lo senting saya hatam vaga serviço tano hatam. Então graças a Deus latihan hatam na ba dari pintilit
Tarik maromak bulu bahan apa? Naran saya dia. Naran saya tihan apa? Oke. Nama ko dihabusik dia desudil. Harusnya nggak husik total. Mintu apa? Hanu yang katak seriusan apa? Saya mai continue nafatin voluntari. Maybe kita sam covid tidak pasti tempo nabe maka limitado los antau susah itu. Atau partilha tempo dan sana. Então, terei uma Luiz na experiência que antes e SMA sempre gosta na tu, ajuda ema liliu tu, partilha a experiência, hanor insira tu, sabe ela compreende bot balo. A foi ainda nem mais de judia ela tem oportunidade, atu saímos em treinador ida, liliu atu tulun jovem sira na bema, lá continua sira na escola, sira mais de judia training center momento na ba. No agora, a foi ainda tama ia exibir na instituição bote de ensino superior. Oke, agora hina ba, onsa hoy tem experiência kata usida SMA, mai to ia momento de judia training center sem treinador, no tamat li tamba ia fating da nebema kanesa fating asluta, fating ensino superior kata grana bana buat formal da nebema. Ita tem que hanoring mos ida nebe, satang nível ensino superior, então ita linha be, será claro experiência antes né lá hanesa não nebe, onsa ho tama na ia exibi né, será mak mon Luis bele halo dia que lutar atau bele tuluntan estudante seria momento né ba. Oke, hana saudia né, tama exibi né lá plano dia, buat nasa pelenya kara acidente deh. Wahira naran saitia, bana bah surtia masih itu naba, mas emsak emma didiak deh naba. How la fiarante itu, la fiarante tambah ne nível ensino superior tena. Oke. Tadi nak kata kamu kon nível ensino superior ne, masih ne laos qualquer né. Iya. Ita. Nelos. Saat mau ia tempo da agora kita ke digital sana. Ne la bar sira da lilu jovem sira rumah sira bele makasih te falita. Sim. Ia nível ciência. Então, yang naba buat sira how prepara los uluk ne maka how tem ser que fila fali. Ada fila fali curriculum materi sirnya hanusa. Depois ada fila materinya nível sira. Yang nível atau hanure secundário ia ensino superior ne hanusa. Tahu tinggi estuda fila fali. Oke. Lalu estuda fila fali. Além da ne, wanhira quando hahuna hanure tambah nível ensino superior, how experiência nível ensino superior lah iha, how luret experiência lah iha di Studio Training Center mapa. Buat saya mah kau atau halon how hagbisi kamu lupa dosen di sini. Oke, dosen sila antes tenang. Então, khususnya experiência, sirnya maneira nusa hanure, bisa sira halo plano da aula, bisa sira basic ba estudante sira. How halibur hamu docente na hidak nya experiência mai, depois how koko implementa po hamiang experiência dan bemakia tahu hamu tu tahu tama bahan apa. No graças a Deus belau dia, só que claro que tinha primeiro né susah itu tambah covid, então escola online buat sira né estraga tia be depois de covid tama fala aula né ausente hauni aula dan maka honoring né dia close tambah habele taman he konteks dia na só que primeiro sim claro que susah itu setahun Ne normal, ne situação normal, ba professor, será bem experiência, né? Será se sente normal, babain liu, mas foi massa a primeira vez a tu hanore, claro, ya situação sana nessa. Sim, mas bem quando vou tama kita lebih lah turit nyawa ini fraqueza é estudante sira né. Então sela estudante sira beli intimida falita na. Oke. E a situação covid nih, consegue tu cair sistema da tu hanore online. Ne mais ou menos partilha tu né situação da será hanore online ou presencial né? Dificuldade buat será mas dos ansane sang educador da hasoro. Iya online ho presensial ne diferente loh saya. Jadi diferente ne yang saya yang opinião pessoal. Jadi diferente também telah bela tahu mata estudante ne pessoal di los. Oke. Tamu online itu hanurin ba sirakar katu tuir kala tirit lah hatene dah. Tatene kata sila hoto tu ya sistema na ba tati kat idane online mesti lah hatene. Jadi sini materi kala halo. Tinggi halo, kalau aku tinggi halo. Itu hati estudante sila ni sila bela simu materi ni tako kalai. Depois sila akompanya dulu ni kala. Tawa balu kan hamati tanya kamera mutia lah hati ni sila hari kala ita.
Mas quando presença nya dia também ita bela hatena keras. Ita bela identifica que estudante na bem maka ita precisa li tau mata. Estudante na bem maka nia maka astiona. Ita bela usik livre itu. Então, ia momento, tama primeiro sobre a instituição ainda, né? Então, nessa educadora, nessa docente, tem que buscar meios ou em atua Isabela, facilita na fata matéria ba foi saíra, os estudantes ia tempo Covid né? Sim. Ok. Ia aula larang né? Ita suruh ema oing, oing sabe be, será momento tama ia aula larang né? Ita bele suruh situação ainda né? No hari estudante será dalam rumah balu momento na balu kita será gosta liu atu dukur redga ou balu nakar liu ga ane sang educador dia tempo na pasti na ba jovem hotu sim jovem hotu então o isso ita bele handle ida né. Ok dia molo kau saya docente kamu saya estudante hotu né be hansa experiência uluk saya estudante né ia ter sentimento quando tempo de baru tempo da que ita la petir matéria né o professor ida mit lagosta ou matéria ida lagosta ida né normal ya vai estudante agora hanesang professor hansa docente ida claro que ida né hanesang distrai lo sita ele ita con hanuring hero makana hire tona ida karua lalu toma atenção dia não sei dukur li ola balu matene kliu baru tele tu aprende né que claro que problema então ida tem que usa hal yang pessoal pribadi hal também quando usa a criatividade hal ida nebe maka por exemplo essa baru kliu matéria yang ka ou dukur helade então hal fonia sa trabalho os trabalhos hanisang kenarida para tamatan ba colega selo ida nebe precisa tulo sekarang sanya matene kona nanya baru então hal buku estudante será fraco né dia né onha responsável senyi quando la hatene né onha responsável o tem handorne to haterane agora você dia nebe maka nakar quando baru temo sanesa hal fahe tu sira tau oh handoring dane handoring também handoring computador nebe hal baba matéria né prática mak bara quase 80% na prática tu então sira tem ser ajuda malo também a minha instituto né kan yang estudante mak centro centro de educação estudante lo professor então haunya maneira para tal estudante bele asa colabora hutu hau dia processo aprendizagem né então fo sira kenar par sira ting halori mo sira yang kolega sira selo ijane haunya ya maneira meski dalam rumah maneira ne mas sira to ting sir buka tam baca celek mas lahatene depois eu uma ya cehare filafa oke tan dia tama ani sang educador dia buka atu esa domina estudante sira pengira kono hari sira senti balu ane sang ladung fokus na balu ane sang kente kata halo persija tu aprende taina tama hotena bene sang educador koko atu fahemos tarefa basira tu sira senti kata oh professor afinal nia fomos atenção mai hau masal além da né da rumah musalo ice break itu sa games itu halim itu sira halo game tu para hala sira sa hal versi spirit no mai fe roti tila fali ba matéria ya amin tempo em lorong né atu sa educador ida na bema bele será atrai estudante sira né ita precisa criatividade para aquilo se tabama kanorin lost it awna estudante o lorong né lá nesse tempo ser ulu né sira balu se aturu gesto ruma né bema halo iterasi kala fokus atu hanorin né be né dia Mam Luis sani sama docente na bema que ia rasik maneira tu ensabele lor estudante ser tamaya ambiente ida e aquele desafio baita rasika nessa educador momento na bane desafio bot saída mas kita belhasuru ia itani kenari dah nessa docente desafio hanya hanueng desafio de bot ne maka masohing mana dia ngona kona ba numero estudante nebe mak mai si background nebe malah nessa balu asa diam balu kakara dunia kara tu aprende no estuda nabe balu lá então da desafio bote maka lawan se dei nabe ma baru kat estuda lá da rumah da nabe maka matene que tenamos sai desafio do meita tambah por exemplo hau honor matéria computador computador básico claro que matéria computador na tempo agora né hutu bele usana bela acesso bela aprender assim claro que balu avançado tena mas
Liliu baitanya sa kolega ko estudante na be maka mai si distrito na be maka 2 tadu ngasih sebuah teknologi ya. Então ne problema itu basira. Então gap ne 2 Oke. Ikus mai quando tá hanur matéria kari ida na be ma avançado tenane baru ka tutur de matéria tambah sira sintesa sira makasos tena. Ida falita ainda be frakulos ne sentiangan sa tahu fali tambah iya sa frakulos sila nah ya. Então ida ne sa desafio buat buka harus sempre buka dalam anu sa para sira level senti dane senti sehege buat los entre sira. Nema kuri halo maneira ida na be maka avançado lo sona tinggal ajuda hau hanuri sira na be maka frakulio. Oke. No dalabara ka for responsável dalabara babem kuliah masira dan sene. Se ida nem se habem fahete ida na be makas hanuri ferfali ida na be maka fraku dan sene. Se ida fraku ne exame la passa ou da avançado no onha valor mu sabe tum tirnya. Imronya valor tahu mu tu kau dividir baru. Não sira tiga kaso. Nanti strategi dia kelas. Be kok yang sira ne tambah how sempre kuliah banu estudante dan sira ne. O hakara katu aprende batru mai dana be magdia o hakara katu atu hatene bateme medik o tengi hanuring fale maselo. Oke. Tamo kundu fahe bat nebe mak o hatene o se heta li fale batine be ko fahene. Oke. Hau sempre hatene dana basir. Então bele claro desafio buat mas onde dia Sim. né. Ida nebe hatene liu, ida nebe la dun Fraco liu, hatene, ida sim. fraco nes daruma ni sempre senti kick Kick liu, nem problema bo. nem Tem ser motiva sira hanusa. Sira mesa jovem hotu, idare na behanesa, ia aula ida. Ya, ambiente né, onai ne fila fale o educador sira o satu bele. Sim. Atu bele sira motiva fale sira, foto fale sira ninia be sira ni angne atu tene kata almost estudante na be hatene buat balo. Laos dena bele hatene liu. Oke. Ita lá então a educação em lorong ia be tempo moderno dan timor ni né nessa Luís ini observação geral let hareba o em lorong ne ema barak se jovem barak ema barak ne se ia be vontade a tu aprender barak liutanka ou isa Agora tempo da moderno né. Não é na observação privado la pessoal la os yang kata kau halo na pesquisa rumah ka hau ne na halo teste rumah batne lah ida han sa hanu observação agora ne laos yang jovem ser agora ne laku atau aprende lá sira aprende me sira aprende batira nebe maka tuir siranya gusto tuir siranya hakara então ida ne hanen sa educador da susah ritual tambah ita hanu tambah amnes educador formateira me hanu seri futuro ne bahane sendane ya mes illa tene kata estudante seri ita hanu ne balu se saya artista balu se saya sera jana be maka sesti sira na ba nya problema bot maka ho tempo da agora da moderno da be teknologi avançado TVs dalam bara kita nya jovem sirane fokus di tiapa itanya media sosial sirane. Aku exemplo hanesang labarik sira agora barak ne kecanduan ho batire media be TikTok addicted ti hoidane. Sira sa visi ti hoidane. Maybe lahatene kata ya TikTok ne laos kata olo ke TikTok ne o hariret emana be maka dansa ka doku ising ka la iya da. Claro que hamus assisto tu TikTok babe dalam barak di dalam maka assisto TikTok ne batime maka lali kona ba edukação. Batime maka lali kona ba hanurin buat balik hidan apa. Hanya hanuin ne percepção kusi jovem siranya ne maka salah itu ang menghirusa teknologi. Então ita hanesang masa mau hanesang me educador tisir muda percepção dan ne tunone sira bele usa teknologi dan ne basirnya dia. Itunya problema agora dan ne. Sira sa bae miten but jovem ne kan babeng gusti dan ne buka dan ne gusti dan basir dan ne mak dia basir. Atau presa muda laos yang sira lah yang motivasi atau aprender lah. Iya. So que sira yang inspirasi atau aprender buat sila kali. Masih tadi jovem sira agora aprender doko isi dansa buat sira ne duke padahal TikTok nih buat sila kita nabe mau bela hari. Oke. Harus kono dulu materi dari masuk sah buka TikTok kau aprender apa. Também na base sira fo ya minuto ida de tato ta minuto sira fo usa resolve problema ida. Jadi matematika ka fisika ka computador ka design buat rumah ka nih na ba iya hoto. Oke.
Então, buat tu filha faliba, onsa estudante da jovem dia cara que tu aprende. Tamba, oi lora buat barak los. Tu aprende sair det acesso bahasa det. Buat fácil los agora. Ana sa itania be avosira tempo lu kaba itania be tempo itania pai main sernia ne buat onsa. Ayam ne tempo mo se susah. Oke. Nebe ya, dan buat observasi geral dan be ane sang educador ida karakatu katete ba jovem serão em lorong kata se jadi tahu tu aproveita sai da ia itania mata larang atau ita bela aproveita ba aprende agora depois sai docente ita nini estudante será balu gradua naga agora será si ela be será si tahun akhir atau ne estudante agora tina ne gradua. Quando si jadi sinti dezembro, estudante da primeira etapa noring ne tina ainda ne será gradua. Dia 4, dia 3 de fevereiro agora será halo será em graduação. Então, ane sang educador. Sentimento sai da mas kita hari kanu emana beita hanoring no fim será todo ni kana be, será finalidade da be loss. Ya, contente, tu senti contente tambah hansang resultado ihan agora. Oke, tani asa apreciação dia kita. Resultado, mas que ya sirnya tempo da primeiro ne, ida agora graduando ya tempo da Covid tentang orang online det, mas ya ausentes harus bela participa. Ya sirnya sesi da agora não ne agradece los. Oke, nabi estudante será ketaluan itu ini docente da ne. Oke, hareba sada educação em Timori da ne, sada mak mon Luis linia sada esperança liliu ba estudante será o lorong o estudante será nebe agora down ia lá no processo tamba ensino superior tem esperança ida kat será bele hetang os motivação será né esperança ba estudante será né how sempre ia hanoi ida no sempre kuliah ba estudante será. Tahu saya estudante la rumah quando suruh jovem quando vai distrito será no sempre hanoi ansa kuliah basira di angkata ting será aproveita tempo. Dan habibi quando sempre kuliah bahon ini yang emhu tu de jovem set mau haudian sana. Ita ema mi jovem será ne labele tahu atau koko. Ya. Maski buatnya dari rumah halu ita munu basalah, maski dari rumah buatnya halu ita tedu susah di tua, mas tinggi koko pada itu bela senti. Ida ne dia bahau kala. Kalau ita tahu katu koko, tahu katu aprende, usi baca mak ita tu koko ne, ita sela lahitan buat tidak sinapa. Tapi hanya esperança, jovem sirane, sira ting ser berani no fiaran litan. Atau aprende no kuku buat cerdet ya lalu senti kuku buat dia bet lah dari rumah ita teser hati ini tuh buat cerita lah dia kena tu ne kata oh ini lah dia me labele atau nah labele repete fadita ita adalah baraka hanum teser kiri dia kreti itulah ya no buat dari dia kena mas belorita dia kena dalam rumah halo ita dalam rumah hati ente kata dari rumah ita lau salah dah oke ita re liga ba mon Luis experiência rasik anesang educador ida na biasoro estudante será diretamente né mas hari ho jovem sernia estudante sernia feria tempo moderno da né ida ne iya gale asang sira nebe sa babain de haone tamba ambiente de exibir né ambiente de nebe ma forma espiritualmente intelectualmente. Oke. Então ini hari experiência anesang docente de antes ne no agora down sian apa ne onsa. Awalnya tempo da agora ne li hari baitanya jovem será. Ne observação pessoal la intimida outro melhor lá era. Observação ita pada serius makasih tuan baidane. Oke. Lawas azul gaya malah haula hatian emanenya fiar hanusaka inya relação sama Roma kanusa hatian mes dalam rumah itare kata dan maka ita harenya nya sa exemplo los de emane me emane exemplo dia rumah emane ma ati fasi
Rumah yang midon bema kai tarela diek ne ngiem ke diek lite fare ya. Mabe tempi da agora hare bahusita sa de agora ne tari kata ya realidade na realidade itinya sofem barca agora ne problema hela de halo problema ia fatin depois anessa quando vai escola né cara que vai escola kan sa tuir de lah ya motivação ko lah ya cara klasik maba então idane problema itu idane nya hanoi ne ita preciso makas lá você pusi parte escola lá você parte igreja mos los tus parte escola igreja lá você atura lokal sira você umalarang dilusi umalarang orang buat itu tinggal usi umalarang hasa ina ama mau ka tiu certo tahu mata ba labarik ba jovem sira ne atau sapara koko atu tu atividade haus Iya, exibirasi criatividade espiritual. Baraklos, ini baraklos. Tinan sempre retiro ba estudante, sempre recolecção ba estudante, depois a mim sempre misa ela de. Okay. Exibi sempre buka maneira barak usa espiritualidade inasiana yang hodi sunu la barak sirana. Masa sirane participação, né? Sai mau Luis Herrera sih. Ya naba time dia betul espiritual inasiana no obrigatório. Outro de tem certo ya. Ne lah ya be. Ne participação tem máximo. Oke, então kita bela dia kata ia dunik ambiente rana be educa oninia karakteristika hanesa one karakteristika humana nia be espiritualmente mos ia naba importante. Parte importante atole educamos estudante nia. Então ne sentido dia. Então itare kata durante itani experiência rasa kenapa sira participa máximo. Tem que ser também obrigatório. Aku no banho susah de brito, assim sempre vai nesse rancho de imene sorte bot. Aku no hari imene repete fala escola secundária. Tambah atividade hutu nebe instituto halon modelo secundária nih. Mas be ninyang nível ensino superior. Informação karakteristika, ninya formação espiritualidade niya atau niya proses aprendizagem boceri ne integrado los. Okay. Larendo aprende ciência, uma característica, uma espiritualidade, tem que balancear itu. Okay. Los kata kuliah sana di institusi lebih perfecto lah. Iya estudante baru sih malandro ya, claro sih malandro mas. Ya, bele dia maioria. Profesor sira, reitor sira berusaha para tu ensas. Sempre. Estudante sira bele. Maksudnya institusi lebih itu estudante sa centro. Maybe centro aprendizagem nih estudante sira. Karena kalau aku itu cerita mata. Ani sang educador tem que participar, obrigatoriamente. Tem que ser participar. Harus sama com bela lore estudante se orang se la participa ida. Okay, então. Dura, no educador a me retiro e loro né na rua fale do que estudante se. Okay. Me retiro bela semana ida. Estudante de rumah loro ainda loro tolo né. Mas professor sempre semana ida. Além da né mas ia tem recolecção cada semestre ini iya. Okay. Atau ia balanço na mesma dia que bela dia balanço bela dia estudante sira bela né logo sem que professor então santo itu lá mas pelo menos buat tidak fiar soalnya la bela Julia é fiar ide fiar né pessoal fiar maromak né pessoal e taninya moristir maromak né be kumfuan Santa Cruz né kumfuan anisa sarani dia kita né fila ba ema pessoalmente. Pelo menos trabalhar. Mas, por exemplo, se estudante baru ke professor baru antes nunca vai misa. Mas se a instituição de Brito tem que misa. Sexta tem que misa cara. Então nem buat memang bela lori kata que hau escola enemos além de hau tu mai buka det matéria bahau ini be hau cara ko tem que tuir sim, também tá precisa. Atividade toma memang ya tempo em loro precisa de ia dunik será atividade ia dunik também ita maioria fiar católica então se itu usik buat seraknya lau ledet então dari rumah fiar ne se so desafio são dia kata problema ya fatin loro jovem siramak sempre envolve a problema né dia teve seba sada ia exibine lo que espaço atu estudante, professor, liga bafiarne sem dúvida. Sem dúvida, bela dia nacional. Né, kalau aku tem que tuir, oke. Orang sharing na befura kan sang educador ida Luis rasi contente saya sang educador de tempo moderno, né?
Contente, sempre contente. Meski dalam rumah ya tempo, itu emang kan ya tempo dia tempo rumah ya drop itu tempo rumah stres itu quando hari. Pernah kali experience kata iya Nori ini orang Leo. Pernah nih los pernah lah bibi dalam Oke, rumah. Jadi quando yang sa quando sa hari ini sudah ita fo buat barak kabit ni studante la perveta barak. La perveta sa la dum massimo cinta sa ita. La rumah hanoi dikdu ba serviço favorit ba. La bele da rumah. Consciência ni dan la bela sira ting ser. O fo botira de mak o no sira ting ser. Hetam botira ne. Nema ka o hera ko no tama tinam primeiro ba faltina segundo ne, ha muda hoto ni yang maneira hanu den sira. O fo estudante sira maka participa. Avalia falei anrasik depois satu foi yang terbaik do estudante. Tamba ya susah itu o jovem sira da tempo de modelo agora ne. Tambah honor ora sida tur media sosial ora slima ora sida ne clear lima fali basira do que tur media sosial ora slima. Depois buat los. Nebe ya honor dia tambah ensino superior então estudantenya participa sama tinggi máximo do docente. Docente satu dalam de estudante serma tem ser buka barak le. Tahu usa idane. Nebe bele diang durante honor inda ikusne dia kelas. No, atau participação na graduação. Ser hakat saya. Hakat saya nah. Ini resultado dia. Resultado. Masalah sini. Parabéns bem merek menerima liu si educadori dan langsung saya udah educador sini yang barak. Ya. Agora kita partilha experiência pessoal nessa educadori dan tempo moderno. Ya, pelo menos kita saya nessa educador mas tare resultado si ten estudante sira na bem bele toya fase da sira termina ser na estudo ya. Exibi. Iya kalau estudante balu saya dalam kelaran. Itu estudante. Iya balu. Balu saya dia cuti. Berarti cuti itu sudah bela mata tina dan ni. Atalah sirla para total ida. Si tambah ya ICB ini untuk para susurtun tambah amin dunia tu hele. Dia. Itu kedua sini dia. Sempre amin hana ya berarti ya lo sekom saya divisão da basu de estudantilnya. Oke. Ne bese estudante na nunca mais tem ser bukatir. Kamu sabe estudante na mai, sama ko la mai. Problema saída, kita problema finansesnya kan bel mai kuliah, paling situ bela ajuda nusa. Sempre yang saya dan hele de. Asam então saya educador saya sebibiatan dia kira tu bukatir. Ya bela dia but ya. Dalam hasil na hinabana sistema model hasil na babe. Lalu si kata estudante ser lakon ledet. Oke, dia. Oke, kita sentença sharing ne naruk lutang ne be. Agar resta los tama bela me partilha itu anu ne ya saya educador é tempo moderno ne precisa ita mak tem que modernizamos ita ne maneira anure. Ne be, então é importante los mabe mon Luis ne experiência ne mai bela tama agora down ne professor jovem ser barak. Balu foi gradua Maybe será tempo em loro ita magtengki isi moris satu bele será criar amizade aos estudantes será aos estudantes será basic kita salah será será professor de sekten mata ini tá basic né susah ya estudante rumah até teba ita kata hati direita mau lah satu tiba osisilu pisarona falo selu nih ya pues maneira yang saya itu bele basic halo nia tu level hanoi kata kau ni sekten kan misal saya how quando hanoi how professor ou estudante saya si aula padahal quando how professor saya si aula bulah mau deh depois quando how quando ronana dia kata oh estudante nih dia oh professor ini sekten los mana sekten então maneira hal tu basicnya quando ia aula hutu kalau tempo rumah quando ia tempo ia laosep tempo proses aprendizagem ya saya si aulanya ne uko bak kuliah 500 untuk sira turha na ba foto motivação sharing sira kuliah 500 sira depois hawa ban quando atu takau na semestre harus berusaha di sekolah durante kita halu semestre ini larang hanurin siek to mimi ne tu mimi masne lah laos kata dia ne baik udimi lah akademiknya dia. Tambah iya emai dah ulok dia mah dan sana. Bye emai dah ita jovem ne bisa gosta emai dah nabema nunca hirus ita. Mas ita lah hatinya kata dalam barak emai dah hirus ita ne mah ke dia klifali tambah sana hirus ita tambahnya 2 mita. Sehingga quando lah hirus ita ne tem questão itu. Iya, nanti ponto interrogação.
Kalau buat dia musik-musik gitu. Nanti problema tahu. Kalau hirus jika taknya hadu. Oke. Então dia estudante sering misalnya bem be. Liu no se be educador. Bom Luis dia não me aprende buat barak be. Ikus liu atu termina tani sharing ida né, tani conversa ida né. Ia karek mensagem rumah ba educador sira né são jovens, vamos be estudante sira. Mensagem para o educador, serang hal itu mesti mati nambah. Hanya mensagem karek ba educador, lah kami diliu ba jovem, estudante será agora né. Eu buat rua. Uluk ya primeiro em relação ao serviço a voluntário ya diocese ya departamento de juventude né. Ia ele fonda ka semperona bebe que nama. Dia tahu luk maroma ke, buku luk maroma. Pois baca seluk masa heta. Hanu idane le fonda nebe que simples, nebe kliam. Nebe hamnya hanoing, losannya hanoing le hau sugere dia close uza idane. Te buku luk maroma. Restu ne la clear ita se heta ne. Segundo niang ita tem que ser masa ema atau tanto educador tanto estudante pelo menos harus sempre kuliah bekre ba bang estudante sana lorong idane aprende buat fung ida de lorong ida minimum lorong ida aprende buat fung ida tina ida itu 365 dias imagina tina ida ni ta aprende serare tina dua tam hanu sahira ona ita hari tinya angle sempre avança let bom quando ita implementa buat ida Koko ang sanere. Primeiro, tahu buku luk maroma. Segundo, lorong ida aprende buat foam ida. Não é obrigatório. Maknere, obrigado. Ok, Luis, agradeço a mensagem furak na bema ka hatona. Espera kata foi ensaio sira, ba professor jovem sira, belamos aprende hus experiência na bema kia. Ita agora dá tamatina foam, nebe da rumah nisang educador precisa matene kliuta, precisa buka estratégia oing atu bela acompanha estudante sira ia tempo moderno né. Não tempo moderno né. Desafio baraklos ba educador sira, mas be atu sai educador na be dia mas precisa ia paciência na be bot, fuang na be bot atu bele foi yang terbaik ba estudante sira. Anesang evangelho karek dia kare fini né, kare ho fuang lorong ida fini dane sei moris noni resultado te sehari banhira itane estudante rasik saya mana be dia saya mana be bel hadomi nação idane bel hadomi igreja dane no nia bel saya estudante dane be kare gono mania sai líder né sucesso né mas sempre mais si educador será tamane ba educador será ya tempo moderno imi maksa nesang eroi dia kida tu bele educa jovem seria tempo digital idane buat berbara close nebe espera kata conversa idane bele turun mos ita jovem sira nesang professor jovem sira tu bele halo dia kliu tambe tene nação idane liu se educação também educação importante los atu bele nação idane tu bele lahu dia precisa emerek na bema ya será ia fuam bot a dominação idane no desenvolve nação idane o ser nem matenek na bema será ia kita luhan atau aprende de kliutan também usi aprende barak no você retam barak no kita luhan satu faham soalnya matenek bema rek na bema precisa liu e labela luhan atau like no subscribe comment atau share mos video ne no ne barak bela acesso bela aprende mos liu se conversa ne. Itu saya suruh malu fali, e a edição será tua irmã. Obrigado. Viva, viva Jesus, Hosanna mestre, Hosanna dalam, Hosanna veloz, Hosanna morir. Conversa qualidade.